Yep. Here's my hairdresser. Makeup here болчихлоо. За, үстэй бодож байна одоо. Ямар өнгөөр I don't know. Ямар ч үстэй үсний боднууд байна. Синдэ coconut oil тавьсан байгаа. For hair. За одоо юу хийж байгаа тайлбарлаач. Имайранд 2 скопын powder. I don't know. Lightening powder from Wella and 20 volume developer гэдэг юм шиг. And then тэгээд mixed scope powder. One eternity later. Тэгээ 20 орд 2 ounce 1.5 нэг хавтал хийчих. Нэг л хийчих. I think my hair can handle that because it's a fresh hair. бити нэгээр холигдсон гэсэн шүү. Why? Who said? Шаач. Don't mix one with the other. I've got a new puppy. Ooh, her name is Ouch. Asa. Her name is Asa. She's a rescue puppy. And she's so big now. Тэраа харуулаач чи язаа. Нэг сартаа нотси. And she's 4 months now. Үгүй чи нөгөө нэг юу вэ? Okay, bye girl. Bye. Let's get started. What happened, sister? Did you just fell? Stop watching it! My hairdresser just fell. That's all right. Yeah. So, first up, we've got Anastasia Beverly Hills. Now, we don't talk about this first because we want to Watching talk about beauty first. news. Yeah, sorry. Second bleach. We're so tired. So tired. 3 hours. No, 3 hours. 6 hours. Bleach хийгээд хоош. Одоо тонертэй. Тэгэл бодно. Ягаан ихтэй нэрлэлтгүй хаанасаа чи юм ягаан гараад ирсэн өмнөх бодгонууд л гараад ирэх боллоо. Нөгөө өмнө нь саарлаар бодсны дараа бороор бодуулахаас өмнө ягаан дөнгөөр бодуулсан байхгүй юу? Тэр нь л гараад ирэх боллоо.